Bita na contongi ancaji kita besar na sebab ia tahu membesar ko mati mega to sengai oi mati ni kasihan tahu begitu kanjakna tahu begitu besarna makanjak betina berkada membesar ciri penghuni surga ko mati tahu itu na sengat kita we tapi kau orang tahu ki geri gelang paku jambata galam pecak ko tembok rako ya ko mati itu tahu nala deceng mati masih aga to kadina apalah aku capa susah ke nang yana tu jemaah sekalian engka tahu pun na bembe patapulu bembe na pakai angka ni 30 sirah bembe na tapi matampu ruci dia angka ni Pak Imam lopo dangi makada insyaallah kuwite bembe ta baja mimana ni kuwite tampuna insyaallah prediksi baja mimana. Jadi angka itu baja lisu dari tim Basnas yang dipercayakan kepada Pak Imam untuk datang mengambil zakatnya Sydney apa 40 bembe masuk Sydney. Nah sebab insyaallah baja ku mana ni angka tu nak tu malai Sydney. Irbun na bembe purana mas sebajang asra tapalo sapareng pangeli bembe na Sydney. Lo sapareng pangeli mereka nak sebalu isi di supaya aku mimana aku baca matampu dia panakan dapat 10 dia kan dapat 10 jadi dia nak susah ke nak balu pak waktu nu purasara bajana angkali Pak Imam puran itu kapang mimana bembe tan kada alhamdulillah puran ni tapasu ni sakana nak kada dia panakan dapat 10 nak kada wani 30 sera tambah sini nak kada puri wani lau balu waktu na asara ia tahu make pae ia mato ku sirimundri de tone tunu de tone tunu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi minat tuqa wal wafa salatan wa salaman kamilan ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Yang saya muliakan sahabat saya Lena Ibu Siti Halijah dan saya hormati Bapak anggota Dewan, Kepala Desa, Kepala Dusun, Kepala Kecamatan, Kepala Basnas, Kepala NU yang tidak berkepala juga yang saya hormati semua, Kepala Adat, ibu-ibu semua yang hebat, luar biasa merjitu jaji si di acara ko digaga makun rai oko kampungnya ko me mengacara tu maulu mamiraja apapun itu acara besar seperti ini kita nejo lo makun rai maka dapan nasempaki ko makadani makun asosiko insyaallah jaji itu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pendidik, tokoh pejabat, ibu-ibu majelis taklim yang juga dari tim hadrah pada kemaning apakalabi yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama, yang mudah-mudahan kesemuanya pada kaki nama sifat Allah Ta'ala. Jemaah sekalian, musik yang benar-benar haram, musik yang benar-benar haram adalah oni sinru suara garpu di rumah ta saat makan enak sementara ada tetangga ta degagenan rem suara garpu di rumah ta yang ribut kedengaran sementara angka beli bolata digagenan rem neng kalingan itu musik yang benar-benar haram. Kalau hadrah enak didengar tidak haram. Yang kedua beraka Allah Ta'ala kaki hadir jadi itu Pak kutumil dong nakabulkangi Allah Ta'ala dotta metu mapitangi Allah Ta'ala okko atanna makada saya maha baik kepada hambaku ia kumil dongi nakabulkangi Allah Ta'ala dotta tapi si balikan na kumil dongi nade nakabulkangi Allah Ta'ala dotta
melo itu puang Allah Ta'ala mapitangi maka saya maha perkasa. Ia puang nasa puang Allah Ta'ala deno lingak mupasa. Nah sebab ia puang itu bahwa kita punya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Salam dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Luar biasa tadi Bapak Kepala Kepolisian, Pak TNI tadi sudah keliling-keliling mengamankan. Jadi luar biasa. Jemaah sekalian, makutani santriku kosanewi arapang. Ustaz, kega paling makanja, kega paling malakbi kutumas salawa Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia jawab maka dama na angka tu cangkiri maleh tasidita noki okoyawa ruang guru noki okoyawa ruang dapur tatariteng napata pendre yase lau ni sipak duai nakatanya ru cangkiri sipak duai napeno nalita sidina selesai ni natarite menre ni rusidi tapi Pak Jidi menre ni rusidi bawe rutengi na teteng makwe nakatanya ro pakatanina tolina na teteng assalamualaikum waalaikumsalam tapi ustaz angkaye tenge. Saya bilang terima kasih banyak nak Sidi. Menre siru kedua. Langi batenero natari angsane lepa-lepa di. Natari penne piring. Napakye. Assalamualaikum waalaikumsalam. Tabi ustaz ye engkaye tenge. Maka daka iyana tu bedana na Allahumma salli ala Muhammad si bawa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu de na pakai lepa-lepa Allahumma salli ala Muhammad. Itu pakai lepa-lepa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mappa kalakbi Pak Camak lagi, Pak Desa, Pak Dusung, Guru tak yang manang. Malak dari pakai lebih. Malak di pakai lebih, tomat-tomat malak di pakai lebih. Maka panabita, masa miki macong-macong maka da Allahumma shalli ala Muhammad. Masa miki kita putar pi maka da Muhammad. Sehingga ketika bersalawat saya lebih cenderung dengan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Tapi dia nak salah ko angka anggota maka da Allahumma shalli ala Muhammad. Sidi. Yang selanjutnya maka dia guru tak Syekh Nawawi Al-Bantani. Ia ku ibacai barasanji, ibacai salawae. Palennaki oirinung, palennaki oirinung. Ia lalu kanjakna ibu kair patutu botolok nah. Napa ia na romato kulli suni lo balata, tapake pinungangi anak tak. Ia romato mancaji sabak anak tak mancaji anak maturu. Dia nak lomak demo mak bakara, dia nak gora-gora dan sebagainya. Mancaji anak tak anak maturu. Tapi kamu nang anu tahu apa? Dia gadi. Mun ripi am luka ngematu, kong kamu pa luka ba tatung ke bawe rinu pole bolata. Napa tapalen nak baca bersanji, baca salawat mengaji pengaji. Napa matu kulisuki tapi nunging anak tak mencaji barakah ero. Insyaallah anak tak mencaji maturu termasuk anak soleh dan soleha. Apa kodena soleh dan soleha anak-anak marajing angka kampung. Ustaz, ia na satu anak waktu nami mati ini na sakaran ini na. Ipodangi makan enak, pura kutipas sekolah. Talkinkan nenekmu, lakinu, talkinkan dia. Bayi sakara ini na isur bici agar podangi layolo niko monri pa iya. Kai makone anak na kode ne pakanjaki urusu agama ne. Jemaah sekalian. Sifat natu Nabi ta nasabaya tu Nabi ta innama buistu li utammima makarimal akhlak. Salah satu cara berakhlak bersalawat kepada Nabi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selanjutnya cara tak mak kecil ku Nabi ta ibu iaitu Nabi ta selesai diampe na sifatna di namelo matin rumatanna
ko angka mopa agagan nak kubalana dia nak biringi. Bahkan dia nami paliwangi poli talung ngasoe, poli talung peni kecuali capu nak biring. Dia nami lo matin rumatan na nabita ko angka agagan na mopa nataro kubalana kecuali nak biringi. Iya biasa anggota lo maulu makai ke soko na balisu awi nala biring rakoi soko na ni mak biring beli bolana nala biring rakoi di matu na selepi pang ipatami na sekulkas sebaja pesilepal lai la seke nabi tabu di namelo matin rumatanna kecuali nak biringi agaganna kong kamu pagaga kubalana di nak biringi dia nami matin rumatanna. Iya na pae boleh ka macara mauli aku Kabupaten Wajo. Hampir 2 jam perjalanan ke situ dari Rapang. Si tengah menisi di napaka letu boleh pak. Dia nami metin rumah taku. Makai megalak datal lo si Bali su si babe panaling ngatawi. Meka mak bagian metin rumah beli bola aku. Melo katar pukul kasih makat doi mesa. Melo katar letu bayi metau kak kemari wi. Dia ni metin rumah taku pak. Loka sapa jak kamang ketua dia lingkup putih. Biasaan ketua atau si kumpul-kumpul tudang menjaga-jaga. Ini rolling. Magi jemaah sekalian, apa angkat tahu anggota nasib atau mikul kaset. Ampai itu, ko angkat tahu 2 kulkasna, ciri tahu kedi. Siaga kulkas tak bu? 2. Kecuali Pak Bulu Esa, itu mereka. Ciri tahu kedi na so dia membatam kulkas baja pesinian re. Masuk ulang. Padahal Nabi ta na contongi ancaji kita basah. Na sebab ia tahu mabase ko mati. Mega to sengai oi mati dikasihan tahu begitu kanjana. Tahu begitu basana. Makanya betin nak berkana mabasah ciri penghuni surga. Ko mati tahu itu na sengat kita we. Tapi kau angkat tahu ki geri gelang paku jambata galam pecak ko tembok rako. Ya ko mati itu tahu nala deceng. Mati masih agak tau kat dina. Apalah aku capa susah ke nang yana tu. Jemaah sekalian. Engka tahu pun na bembe. Petapul bembe na pakai. Angka ni 30 sirah bembe na. Tapi matampu ruci dia. Angka ni Pak Imam lopodangi makada insyaallah kuwite bembe ta baja mimana ni? Kuwite tampuna, insyaallah prediksi baja mimana. Jadi angka itu baja lisu dari tim Basnas yang dipercayakan kepada Pak Imam untuk datang mengambil zakatnya Sydney apa 40 bembe masuk Sydney. Nah sebab insyaallah baja ku mimana ni angka tu nak tu malai Sydney. Irbun na bembe purana masuk bajang asra. Tapi lo sapareng pangeli bembe na sidi. Lo sapareng pangeli. Mereka nak sebalu sidi supaya aku mimana aku baca matampu dia panagan dapat 40. Dia nak dapat 40 jadi dia nak susah ke na. Na balu pak waktu nu purasara. Bajana angkali Pak Imam. Puran itu kapang mimana bembe tan nak alhamdulillah puran ni. Tapasu ni sakana nak dia panagan dapat 40. Nak kaya wani 30 sirah tambah sidi. Nak kaya puri wani lau balu watuna asra. Ia tahu make pae, ia matu ku sirimundri, de tone tunu. De tone tunu ku pinaraka to make. Aga pale darong itu nu napai taruh kolalan darong Berarti maku mati to. Nak kelangi pong Allah Taala. Jadi dapat su sekata seke seke reka mereka orang perana poli. Ko angkat tahu mabasa pasti menre dalena. Dia minta pura meli oto meli si motor. Dia minta pura meli motor lo si Makkah. Dia minta lo si umrah. Dia minta lo si haji. Dia pernah minta napalakai si anak nah. Apa itu kipalakai anak apa dalek tu pangka seri naso anggota mimana ibali bulana makun re jaji makadero amurina modala si. Dako modal apik makun rea. Jemaah sekalian. Jadi ancaje kita ubah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa hanya Nabi yang menyimpan doa mustajabnya untuk umatnya. Nabi Muhammad bawa pak. Ia Nabi langit pura mana ni nak pakai doa pak. Nabi Ibrahim wattunna itunu ya dempakan aga na baca
Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tappa ku apie sebelum tappa maka dia Allah Taala kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim macake apie patapulo sona patapulo nina itunu namowi lo silam padik tunan rai aga na baca bu hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Yana bu tapake ko baca ko manasuki sebelum tepatu komporo gasta terbaca ke petapuloh napa tepatu komporo gasta napa tataro limata ko yesik napi kira-kira makku gatau deh ikui maseki dia tu makku seperti maseki pada Nabi Ibrahim tapi kui apa dia berani pakai dia berani pakai kui apa makai dia na pada kualitasnya tepat ku Nabi Ibrahim apa Nabi Ibrahim waktu Nabi mati aga napau enak pung Allah Ta'ala mo gamatu musompa ko mati tapi tahu isi sama ko kay kumi mati enak aga na matu mandre ko mati majina ka andri pikiriki na makada pung Allah Ta'ala wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha iro purai upancaji permanu patantu dalena. Makanya jangan terlalu menghiraukan rezekimu tapi hiraukan ibadahmu apa detoga atau mati tamandre pak balik ko angka mati ciami mandre. Iya, dia kata mati manri, makai warna kopi rangi. Balik ko angka mati ciami manri. Makanya, tapi itu dalil pak, angka dalil angka bami pole, angka to dalil itajak bami nangka, angka to dalil nadeni akar rusui degaga pole. Mak gugu ki, purki matanang, pane pi bali galungin apa kilometer, insyaallah pane toki, paling aga, pane seri. Itu nak kedaya pamshu pi manaki bihawa kulumir rizki wa ilaihin nusyur. Usahakan cari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Sini na teman-teman Allah Taala. Jadi puri na pakai daun Nabi Ibrahim pak. Ni gapi Nabi Yunus. Wattuna yamma poli balewe pattapalana wattanna balewe. Tapi aga na baca Nabi Yunus namasu selamat bu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ina tu ya Allah pak buralomo. Ko angka tahu matampu benita pak burki mapalakai matampu ya nata agai baca ko nadapi ne sira ulang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tapi irtori lo tak pak maka dei pak buralomo na podangi anak na pure na pak bene enak ko nadapi sira ulat tampun ne benemu cile-cilenge anakmu maripa. Cili-cilingi nak umar ipo angkat tono lakai mapura apa mang kalau kikir makoi ada koi gini nak kuat tu agur ke ketua matota tapi ada yang lebih mujarab pak. Saya sudah 17 tahun pak keliling dakwah di banyak kabupaten. Saya sudah dari Sopeng pak, dari Wajo, Sidrap dan seterusnya Parepare engka maka di jamai ustaz mujarab lah deh itu nasang pak berlomo tak kigan nero engka kama arawane ko matampu benene ya ko asirani wala tampu na pak benewe pembukaan satu bosan ni mapamula ni padi ero lakai ala ki di 15 juta lakena 15 juta di tala aja talingi beneta tapak dape si dapena napa tapodak beneta maka sayangku cintaku angka di 15 juta. Ia ko isesarki nale tu doktoro idie ko isesarki tapi ko dene isesarki melahirkan normal jangan itu dia agi memogorang barak kairo insyaallah tapa maka de bene aja mulai sesar kak magala muka medeng ma barakalan itu bahasa 15 juta meskipun harus dengan petunjuk dokter. Sini na teman-teman Allah Subhanahu wa taala. Jadi purni na pakai pak don Nabi Yunus ni kepi Nabi Musa wattunna pailallu pole Fir'aun nadapi tasfi de gaganola maka dia pengatakan Musa atate kang tongkakmu selesai natate tak balla tasfi nola Nabi Musa malala siba kaumna ilallu min Nabi Musa oleh Fir'aun ipasalamai Nabi Musa dan kaumnya Fir'aun ipatalang pada saat itu bersama bala tentaranya. Apa itu Nabi Musa memang bercakap-cakap dengan Allah pak. Sampai maka ada ayat wa kallamallahu Musa
taklima, iaitu Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah. Ayat ni pakai ko angka pun anak 2 tahun, angka pun anak 2 tahun setengah, atau bahkan genna ni 3 tahun na dia paga manasakong kana pau ya ko jambang makade ya ko memang rin akada mamam. Ayo nomor ni bacangi ko saratna wa kallamallahu Musa taklima. Wa di matoi tambai subhana man allamal insana ma lam ya'lam, iaitu na pakai Jibril bimbing Nabi Muhammad na macapa al-ala ayat 5. Wa di matoi tambai Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Iaitu na tu pak pacapurang ngedonge kapang angka imang patak kalupang ko angka ima patak kalupang ko angka pakka pala madari na lupe hapalanna angka pak bicara madari na lupe kosena ya ko yin amal kapae ya ko yin amal kange de gaga ima tasakka becana de gaga pakka pala na lupe hapalanna de gaga pak bicara na lupe kosena ya ko yin amal kapae ke ganero aja gaga makka de boleh sampai jam 5 tunna kecuali na baca katallu Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ia ko ima barakat de ga ima tasakka bacana de gaga pak kapala na lupe hapalanna de gaga pak bicara pak na lupe kosena ia ko inamalkan. Dijadikan wirid, jangan berdiri pada saat selesai salat kecuali dibaca 3 kali. Bapak Ibu sekalian hadir sini na teman-teman Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, jadi itu Nabi ta kanang kasih di waktu melo lewunu Nabi ta lekapu bolana pak ikapu bolana boleh kapere pagar betis keliling dengan senjata lengkap. Angke Nabi ta ilala bolana na podangi sapisan na Ali seleka konratin roku meka iya jok kalau Madinah. Maka di Ali, saya siap meskipun taruhannya adalah nyawa. Masuk Nabi ta nasalai bolana. Ternyata selama masuk, meskipun pada saat itu ikapu bolana Nabi ta, tapi selama masuk. Maka di santriku kesana orang pang ustaz, angka gak pakai lanja-lanja Nabi ta. Mana kada selama masuk na ikapu boleh kapere bolana. Ada kudega gak pakai lanja-lanja. Nah, agak nak baca ko ayat waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Allah menjadikan tabir di depannya, tabir di belakangnya orang kafir sehingga masuk Nabi Muhammad SAW di ni taipa ipas selama Nabi ta. Ia nabu lai pakai selau. Ia nabu ayat pakai selau. Kuma motor ki ang kasiping tabaca kapitu napakilalo lepangi jo baca kapitu napakilalo insyaallah dia tu napalepangi dengan catatan ahelengi angka stengkana motorota angka simta angka kaca spiota insyaallah itu napalepangi. Apa harus tahu kita ada aturan macam itu pemerintah tak kau dia taat aturan karena itu aturan lalu lintas. Bagaimana Pak polisi? Iya, dia nak dia melanggar Pak. Ini mah tu salah. Tapi tetap baca ini. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Iya mah tu tubuh ibaca kutumak goci tanga. Iya mah tubuh ibaca kutumak tarudi. Iya ku iya baca buku tumak tarudi namo pak kadak tuyul di toni tai. Matarudi ki matarulawangi miki salebolata. Mak beni tatalumpan ni mikir joko-joko baca buai waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Tapi lebih mamosopi liila pi Quraisy ibaca kapitu na paki jokka ko dia apa lai siapa bani matu ko TikTok Muhlis Syam 77 jangan lupa di follow. Jemaah sekalian, jadi ipas selama Nabi ta selanjutnya jemaah sekalian ya ko detu le malama nang ero pamula nang awal tu pacapurang namo ye mi cidewi tapunai ye namo cidimi ye namo cidimi tapi uberingarangi ki sebelum ubasiru cidie aja lalu gaga pak kampung oko desa apa di Nasempajang atau di wilayah kecamatan aja lalu ga di Nasempajang Pak magai Pak iya ko Masempajang mi tahu mana setama suruga magai
apa ia pandangan kiki pengolah ta'ala atanna kuma sampajangi ampai maka ada ayat pak bici ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadahuli fi ibadi wadahuli jannati. Maka dia pengolah ta'ala upatama no atakku ia pandangan kiki pengolah ta'ala atanna pandangan kitu ni pengolah ta'ala atanna na patama ki suruga na ia pandangan kiki pengolah ta'ala ata nariku sujuki na ia payasangi suju kuma sampajang itawe okko patutuju. Jadi upasang aja lalu kesiga ke dinas sempajang namo marep paki namo liwat takota pole darai magalu bekerja dan lain-lain namo pakada matengah-tengah as sempajang lalu ki magai nasabak kumas sempajang mi pak tawe mana serta masuruga angka anggota serina semakai ustaz tonga saya dewa sempaja tapi makan jamu si pakku ada pejolo-jolo irbe to ke suri natia makan jasi paga ada pe kota ustaz ada ku pak desa pasuro pak dusu pasuro pak cama pasuro tomatata pasuro guru tak pasuro nah dene pigau madoraka ki apalah aku pengolah ta'ala pasuro jadi depa tu be nama kanja sipa tau pak ko depa na sampaja limat tu magai isuri natia angka magdawan ustaz depiga ka panguli ampe depa sampaja ada ku panguli aga tatajang na ason itu bang aku mesiga ialah solah panguli aga tatajang la kalimau ilo amane la kalimau mulli ke ne panguli sampajangnya jadi aja lalu kesiga di nas sampajang kita yang hadir di sini sebab mage mana setamat isuruga tapi kau angkat tahu raji mas sampajang nama kaseke degaga kena bawa lo ko malukange degaga kena bereng ko malukange yaitu mana tu tahu tami suruga tapi degaga nonri ya kau angkat tahu si tahu pak raji mas sedekah raji mak bereng tu masigi tapi dia nas sampajang ipat asane ang kami istanana kusuruga tapi dene patama mage ipita bawa mi dene patama pak legagi goncina tuju lelo ali bapak tuju sampajange ancaji tokki taubassa supaya kemana imatu tamar surga pamasina pengatala apa umat na nabi tak tama mana surga maka dia nabi tak kul ummati ia dahuluna jannah semua umatku masuk surga insyaallah ini mana nak kena. Tapi bu, baca sangat dia, ku angka mana ni ku suruga, na dia kak gaga teruntuk, siapa lah lu kak kasih, ku dia kak gaga teruntuk pak, oi mana dia kak ustaz semulis puang, alena pura peringaran ki decing, mana kak dia gaga puang, pertama nggak suruga, saya bisa masuk surga dengan syafaat tak, karena dalam Al-Quran ada namanya syafaat sahabat, maka seringlah berkumpul dengan orang-orang saleh, jangan orang-orang salah. Jemaah sekalian, jadi sifat nana lebih tak, ina pacapurang, ina talas, ikut itu lima lamanangnya. Kiganero, jangan menyusahkan orang. Aja tak susah tahu pak. Pemerintah jangan menyusahkan rakyat jangan menyusahkan pemerintah. Imam jangan menyusahkan jemaah jangan menyusahkan imam. Istri jangan menyusahkan suami jangan menyusahkan istri. Orang tua jangan menyusahkan anak jangan menyusahkan orang tua. Iya di rakyat kau nadapi ni waktu temaka majak pajak tahu aja ni mesti aja kasih nasilat dari pegawai desa pegawai dusun ni malau lisu 25 sabu mele singa pak ke 10 pi tu malau lisu tes singa megangin apa ke mali bensin dia ini namanya menyusahkan. Tapi ini pak desa sebalikannya ya kau nadapi ni waktu temaka majak pajak warga ta nah dia pegang na wajarangi ini naja wajarangi apa ini mega modita pura bima tu paning pura bima pasangking pura bima terima gaji napa kino aja tapi yang ke kampung pak maka dia pas busek cam ustaz biasa wala ya tu iya wajareng wargaku sesa awe ustaz nan lupa menyampa aja kak aja lalu bu ini kita kendrenan mati di namelo nabi tamas sampajange pak ko angka to mati nang kainrena ampe ko angka to mati pak ipanoi boleh o ko kamponge ipalice ya katallu sidi dua tallu agak katana inrena tuhi na sebab di namelo nabi tamas sampajange ko angka to mati nang kainrena sebalikannya orang tua jangan menyusahkan rakyat, orang tua jangan menyusahkan anak jangan menyusahkan orang tua. Mega tu itu anak-anak apa? Kau ini lah HP di melo masih sekolah.
Dia ni melo masikola na ko diga motor. Biasa no tu na diga motor dia na tu. Ia lagi motor mali lalu sia macam ni. Mega na mako tu Pak. Tapi orang tua juga jangan menyusahkan anak. Mega tahu mata apa noli anak aku macai anak setan. Madari kau kali ingat. Mana? Madari noli anak asu ye. Mana? Aja tuli anak tu makalele Pak. Namo macai ki Bu. Tuli anak tak anak kanja karena imam Sudai salah satu imam besar di Masjidil Haram. Gara-gara don nama kada makalelangi sifat anak sehingga dia marah pada saat itu, tapi nilai doang enak. Mudah-mudahan engkau menjadi salah satu imam di Masjidil Haram berkah pada warik keadaan makna. Ternyata anaknya menjadi betul imam besar di Masjidil Haram di Mekah. Bapak-bapak ibu seluruh hadir. Nah sebab ia tu don nama imam moso jadi awarikada ke kau nak tak warikada ia makan jai. Suami jangan menyusahkan istri, Bu. Jangan mengatakan cinta sama Nabi, ia ko marepak mopi tagarak-gerak laketa. Marepak apa, Bu? Jangan mengatakan cinta sama Nabi kalau marepak mopi tagarak laketa, kecuali matarutari laketa di tol mereka. Nah sebab ko marepek tagarak laketa, batal cinta tak sama Nabi. Tapi meto tu makun repak hebat memang tu. Ia komele pagaji sulam makun repa 10 juta kami nak cek dia gaji ni sulam. Ibu rumah tangga bangi dia nak jama, dia nak pak guru, tanya pegawai, dia nak dangkang 10 gaji nak kami nak cek dia sulam. Ibu rumah tangga Pak jaman-jaman nah dia pernah bilang jaman lagi Pak. Ya kalau dia tak tepat tarik lo bilang sidi baineta manasu siaga gaji nak panasi sulam Pak. Saya punya toko sembako di Rapa Pak. Angka beli bolaku Pak bulu baso, makan jak baso na. Baso sido dari sana. Lo makin rap paman re baso korpa, tapi damu ya pau jarengi. Tuh ngai Pak. Di baso sido dari rapang, jalan Ganggawa, dekat sport center. Mak beli bola Kak. Utanai Pak jamana, biasa gajinya 3 juta, biasa 4 juta, biasa 5 juta Pak 1 bulan. Itu pun si polos sumi. Na beneta na nasungi si sosion ni Pak 24 jam. Aja na 5 juta Bu, 2 juta toh, anggaplah 2 juta. Beneta tu masa sak. Siaga gaji na pas sak su lepa. Anggaplah 2 juta. Siaga ni juta Bu? Apa ni? Beneta tu masa rias boleh awak tene mah jope-jope apa rimanu apa riti malulu adeng. Siaga gaji nero. Anggaplah 2 juta. Siaga ni Bu? 6 juta. Beneta tu mah terana. Siaga gaji na patarana sulang. Dia na tu na melo ko si 2 juta si tengah. Marepat nagala cesu bunana. Siaga payalangi Pak 2 juta. Siaga ni Bu? 2 juta. Baineta tu tasi bawa wani-wani. Tasi asi wani Pak. Ya dewi sengi Pak. Dia nak kurang 5 kilong. Angka kama biasa Pak toba ki. Jadi ia kumeli pegaji bini Pak 10 juta kami nak cedek gaji nak siulang. Maka siapa yang muliakan istrinya, Allah muliakan hidupnya. Siapa yang hinakan istrinya, Allah juga hinakan hidupnya. Makanya Rasulullah Pak sangat memuliakan istrinya, sehingga dia memanggil istrinya dengan mengatakan, Ya Humairah, wahai istriku yang cantik, kemerah-merahan pipinya. Ya kumeki macam ku Nabi tak Pak, panggil istri tak dengan panggilan sayang, seperti Rasulullah memanggil istrinya, Ya Humairah, wahai istriku yang cantik, kemerah-merahan pipinya. Mega tolak kai mabolok-bolong benena. Kono sampai benena akan pai bolong kendeko. Janganlah Pak, panggillah dengan panggilan sayang. Komeki macam ku Nabi tak. Baca purang Bu. Komelo ki dena ka mata-mata la kita tabaca yenar ko taki burang minuman. Tagarugari minumange macap asana masampajang suju pacapur tabaca ye. Tagarugari minumatta. Tagari pada kota matawapa macenne berlawanan arah jarum jam napa tabaca ya insyaallah na mungkin relatul akita majama namoni ga makun regolei namo mak benik kon rajamana de na tertarik aku makun rilange siapapun yang goda dia age baca Bu tingkalingan ni maricing wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala ain cicap yo bakuli wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a
ala ain Quran surah Taha ayat 30 asyara. Tapi aja tak masilap pak. Angka matu ibaca ini arone pak pada ki arone. Iko melo ki dinakan re baca-baca na binita. Na palinnakan ni binita andre, na palinnakan ni minumang, tabace kapitu dinakan re itu. Tapi dia apa kurangnya sebangkan ibu-ibu pasulakan amate. Ini saja yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.